wakinja ya nachkanku ya allimanta chayraq maskachkaniku kay wakin llaqtakunamanta runasimi rimaqkunata imarayku ñuqapaqa runasimiqa chullallan ichaqa kan riki chay tumpata riki huk rimaykunawanpas nakun tumpachata huk lawpi huk sutiwan ninku imaynan chay sinónimos hinata Cuscopi riki ninku uno nispa yakuta ñuqanchik ninchik yaku nispa Ecuadorpi ninku pay ñuqanchikqa ninchik urpillay sunqullay añay Cuscopiñataq ninku hina chayna urpillay sunqullay nispa chaynallataq ninku añay nispata Boliviapiñataq riki ninku pachi nispa rikaw chayna na piñataq Ancash piñataq ninku paquilla nispanku riki ninku hinaptinqa ñuqapaqa yachaykunaqa kachkan llapan tukuy hinastin llaqtakunapin kachkan yachaykunaqa runa siminchikmanta hinaptinmi chayrayku masikunawan riki kaypi tinkurispanchik runa simimanta riki rimanchik kay Juñupi hinaspa imanasqataq huk niraq kay Juñu ichaqa runa simillapi rimanchik kunan ruwachkanku chay rimanakuykunata Día del Idioma Nativo kay Perú suyupi nispanku pero Castilla simipi aw iman chayqa mana chayqa allinchu nisqanchikpi kaynata nin amawta María Teresa atistin mana atistinpas riki rimasunchik runa simipi chayta riki nin y chayta ruwasun riki chay nispa ñuqapas runa simillapi atistin mana atistinpas qillqaniku kay WhatsApp nisqapi chay Quechua Internacional nisqapi chayraykum kay Juñu chayrayku munarqani kay punchaw riki tinkuriyta kay Juñuwan chaynallataq wakin masikunawanpas sumaqta riki riqsichinapaq hinalla riki purichinapaq kawsarichinapaq tinkurinanchikpaq kay runa siminchik rayku kawsachinan riki niwanchik ñawpaqtaq achkan karanchik kunanqa ashllallan kachkanchik manañan llumpayñachu kachkanchik nispanchikmi riki niwanchik imata ruwasun astawan riki nanapaq wiñachinapaq kawsachinapaq kallpanchinapaq runa simita rimanan riki llankanan chaypaqa ichaqa sumaq chay kaqlla hina kananpaq riki Castilla simiwanpas riki hinallata riki nana patanachina kanja riki tinkurichina kanja sumaq kallpayuq kananpaq Quechua siminchikpas riki chaypaqmi kaypi riki hamunqaku llapan masinchikkuna kay Perú suyumanta rimaykamunqaku paykunatapas uyarinanchikpaq huk rimaykunapas kachkan huk llaqtakunamantapas allinmi kanja riki chayqa chaynaqa qallaykusunmi imanasqataq kay ninku riki kay Día del Idioma Nativo kay Perúpi chaysi riki kasqa kay nawan kay Reforma Agraria nisqawan chay Juan Velasco Alvarado nispa paysi qallaykusqa kay punchaw kananpaq kay 27 de mayo nisqanchik kay waranja isqun pachak qanchis chunka pichqayuq watapis pay nisqa kay punchaw kananpaq kay llapanchik rimayninchikkunapa punchawnin kananta chayraykus kunan punchaw yuyarinku kay llapa rimayninchikkunapa punchawninta hinaptinqa chayraykuya kunan punchaw ichaq manay kunan punchawllachu rimarusunchik ichaqa sapa punchaw ya rimasun kay runa siminchiktaqa ama junqaspa riki kallpama penqakuspa sumaq hawkalla riki allinmi llumpay pay hankunata kayman hamusqaykichikman kunanqa qallaykusun yaya kay huñunakuyninchikta pay sumaq ñaña Madani ya qallaykusun ña mama ya Ari turikuna ñañaykuna pay añay hanwan ñañay Edith kusijuyllur hinallataqmi kay huñunanchikpi kachkan aw ñañachanchik María Aspur amanaraq pay hallarinanpaq hina nisaq kay huñunakuymi allin kawsayninchikta maskaykunqa imaynanpi runa siminchikta nanachispa
derechos ninchikunata nanachispa, chaynallataq mana runa simillatachu, mana derechullatachu. Chaymantam kachkan kay takiyninchikuna, harawikuna, aw kay poesía nisqankuna, lliw yachananchikpaq. Y chaynallataq ñuqanchikpas aw yachapaqkunata ñuqanchikpas ñawinchananchikpaq. Chay raykum chay no kay huñunakuyninchikpipas kachkanchik lliw y ñuqa kusikusisqallañam kani qankuna ari kaypi aw kay huñunakuyman tinkunakuyman kunallan kachkankichik aw yachanapaq chaynallataq rimanapaq lliw kay punchawninchikpi. A ver, kunanja ya, uyariykusun sumaq takichata, wantankichu, wantallasaqmi sutichasqa. Kaypichu kachkanki María Aspur, Apurimac, tuyumantara. Kaypim kachkani, ñañachay, kaypim kachkani. Ñuqa kuyayniyta muykichik, llapallaykichikma anchata kusikuni kay runasiminchik wiñachisqanchikmanta. Aswanja chaynaya. Rimasun. Ari ñañachay. Wasinchik, ayllinchik pillawpi. Rimasun kuyasqay ñañachay. Chayna kaptinqa takiysunchik ya. Wantankichu, wantallasaqmi. A ver, taqllakuykusunchik. Turiykuna ñañaykuna. Kunallan churaykamusaq kunan suyachaykuchik kunankuna. Hawakuchkanñachu. Willamuwanki mada. Hawakunchu. Hawakunmi. Ya está, kunan. Ay, chapita. Allá. Kaitana Guchkan. Ya está. Kay rimayninchikpa punchawpin kuyayniyta apachimuykichik. Chaynallataq rimasun mana manchakuspa, mana pinqakuspa, mana chintirispa, atistin mana atistinpas rimayninchikta wiñachisun. Kay takita apachimuykichik qankunaman kuyakuspay.
Manam uyarinichu. Manachu, ya. Kunan. Mamallay, manachu uyarinki, llakipaq ya. Wakinta Kunkay- uyarimurachu, manachu. Mamallay. Inicio bajucha. Ya, Chaynalla ya, churasaq napi chay edición, chay YouTube nisqaman, hinaspa ñuqa qhaywamosaykichik llumpay sumaqta ñuqa kaypi kuruni llumpayta, takikuruniraq. Ya, madani, ya nasun, hinalla nasun kallpasqa. Ari, turichaykuna, ñañachaykuna, hatun taqllakuyta, chaskikuy mama María Aspur, Apurimac llaqtamantaraq, kay takininchik wantankichu wantallasaqmi. Hinallataqmi riki kay wantankichu wantallasaqmi hamkay llaqtanchik extranjero nisqan wanta llaqta, ari. Hankuna chaymantara, hankuna wantina hinakuna, takimunkichik flor de petama, chaymantaña. Kuyasqay ñañachay rimaykamusaq challata. Ari ñuqaqa Apuriman Andahuaylas llaqtamantam kani, aswanja ñuqa tarikuni kay Ayacucho suyupi. Wanta llaqtapi llankapakuni, chaymi wantaman takimuchkani kay takita. Wantapim llankapakuni hinaspay, kuyani chay llaqtata, hinaspaymi wantanki chuchata takimuchkani kuyasqay ñañachay. Ñuqaqa paqarirani Andahuaylas suyupi Apurimac suyu, hinaptinmi chay takichata hankuna kusirikunaykichikpaq takiykamuni hankunapaq tukuy sunquywan. Kuyasqay ñañachay. Añay, ñañallay, añay. Chaynallataqmi kamas tukurutin kay takichanchik. Chaynallataqmi hayaykusunchik turinchikta Ángel Sosoranga Macas. Maymantaraqmi pay Saraguro, Ecuador suyumanta. Kachkankichu turichay Ángel Sosoranga Macas. Paymi rimaykunqa, paymi rimaykunqa kay runa siminchikmanta. Chaynallataq rimaykunqa imaynanpim allin kay yachasqanchik, ñawpa yachasqanchik, yachasqanchik awelunchikkunamantaraq. Imaynanpunim allin kay kawsayninchikpi churanapaq. Ari, ñam rikichin kachkanña kay valores solidaridad ayni minka nisqan ñam chinkarun, hinaptinmi mana kay kanchu kay respeto nisqan, kay respeto entre seres humanos, chaynallataqmi mama pachapapas mana ñam kanchu respeto. Pay chaykunatam rima wasunchik, ñawin chawasunchik ñuqanchikta. A ver, Turi Ángel Sosoranga Macas. Masi Fernández Condori, Yupachani, Masi Edith Viviana Casafranca, Yuyakungichu, Yucata, Achika Watakuna Mana Rikunkankichu, Chaymanta Kunan Punjabi, Kushilla Mikani, Rikun Rikuspa, Chaymanta Yuyaykunata Chaskingapa, Kaikunikanchi, Rimaykunata Tukuya Karangapa. Nuka Shuti Ángel Sosoranga Macas, Saraguro Yaktamanta Mikani, Sarun Pachapi, Kanchi Watakunani Kausarkani Perú Yaktapi. Chaymanta Sumaj Yaktakuna, Sumaj Kuskakuna, Sirkani, Manta Sumaymana Yachashpa, Shamurkani, Nukapman Yaktaman, Kunan Kaipin, Kay Yaktapi Bukashi, mi Yakta Nukapa Kausai, Kaipin Kausani, su Yoyaikunata Chaskispa, Wawakunawan, Kimarispa, Chaymanta Nikausani,
kay pachapi. Sumaymana mashikuna, sumaymana kay ñukanchik yuyaykuna, ñukanchik hatun taytakuna, hatun mamakuna, ñukanchita nirkakuna ama kichwa shimipi wañuchinkapaq sinchi hatarishpa purinami kanchik. Tukuya wambrakuna, tukuya taytakuna harpushpa, michishpa, chaynami ñukanchik kawsay nirka ñukanchik hatun mamakuna. Chaymantami kaypi Ecuador llaqtapi ñukapaq Cuscapi murukunata pagllashpa, murukunata hapishpa, chayna ñukapaq kawsay. Chaymanta ñuka shuk yuyaykunatami chaskinami munani, ñukapaq hatun mama nirka sumaq kawsankapaq murukunata, mishki murukunata hapishpa, mikushpa, chaynami ñukanchik kawsay. Ama upashina, ama yaki shina purinami kanchik. Ñankunapi tuparishpa, runakunawan, mamakunawan, sumaymana asishpa, rikushpa punanami kanchik nirkakuna ñukanchik hatun taytakuna. Ama upalaya, ama wañuchilaya purinami manami kanchik. Chaynami nirka ñukapaq hatun mama. Kunan pachapika shuk llakimi purinchik kay pandemia nishka. Achika runakuna, wawakunami ña wañushka. Mana man sumaq mikuna mikushpa chaynami kanga. Chaymanta llakillami purinchik kay llaqtapi, tukuy llaqtakunapi. Mis queridas hermanas, agradecerle muchísimo a Edith por la iniciativa, también por esas ganas de crear este grupo, de invitar a las personas, a las amistades. Y más que todo, yo llevo un gran recuerdo del gran Aviala cuando estuve por el sur. Hace unos 7 años atrás conocí a muchas hermanas, a muchos hermanos quechua hablantes, aymara hablantes, shipibos, ashanincas, quienes me habían participado sus saberes ancestrales y me habían enrumbado a que aprendamos a valorar nuestra lengua. Sin embargo, ese transitar por ese tiempo, aprendí también a valorar las enseñanzas que me dijo mi abuela, mis abuelos, y eso había enunciado en la lengua materna. Y gracias a ellos, ahora que ya no están físicamente, pero espiritualmente me acompañan y nos están acompañando en este día tan especial que es el Día de las Lenguas, especialmente cuando ustedes en este vecino país, Perú, están interesados, preocupados para que la lengua materna no se muera. Y eso también estamos haciendo en cada una de las comunidades en nuestro país de Ecuador, sabiendo que estamos en una situación crítica, sabiendo que los viejos paradigmas no nos ayudan en nada. Más bien tenemos que unirnos como estamos en este momento para compartir algunas ideas y hacer que nuestra lengua no se muera, para que las semillas
la buena alimentación nos acompañen siempre para vivir bien. De esta misma manera que las canciones creadas, interpretadas por las abuelas y los abuelos, permanezcan hasta hoy en día. No solamente en los medios digitales ni escritos, sino más bien que nuestras canciones sean compartidos en los centros educativos, en las comunidades, con nuestras amistades, con los jóvenes, para de esta manera poder fortalecer esa unidad y revalorar, tal vez retomar nuestros territorios del Gran Tahuantinsuyo, de la Royal. Sinceramente, al unirme en este grupo, me causó mucha alegría de volver a recordar la lengua quechua, la forma que lo hablan mis queridas hermanas, queridos hermanos. Nosotros aquí en Ecuador hablamos el quichua. Entiendo que eso es similar, que el quechua no cambia nada, tal vez en la parte de la sabiduría espiritual, sino más bien nos animan, nos retroalimentan a vivir en armonía y en equilibrio. En estas pequeñas palabras de motivación para estar juntos, tal vez de alguna manera podernos encontrarnos físicamente en este gran caminar. Y les agradezco muchísimo por darme este espacio para saludar y manifestar que nuestra lengua siempre debe permanecer y debe vivir para siempre. Esperemos que nuestros descendientes también lo acojan con mayor cariño, y que la lengua también nos permita redescubrir nuestra tecnología ancestral, nuestra medicina ancestral, nuestras formas de convivir en armonía, en equilibrio con la naturaleza. Que nuestra identidad siempre permanezca y que nos acompañe para siempre, y que todos y todas caminemos juntos y que nadie nos quedemos atrás. Muchísimas gracias, señor Pachani, Tuku, Inguma, y Kunawan, Nuka, Kayoya y Kunata, Karakani, Manta, Kausachun, Quechua Shimi, Kausachun, Quichua Shimi, Ecuador, Yatamanta, Tukushungoan, Karan, muy Pachani. Causachun, Jesguasiminchis. Kausachun, Quechua Shimi. Kausachun, taytay, kausachun. Causachun, aliñanta kicharinan chay Jesguasiminchis. Sinchita qhipaman aparinchik. Pai mashikuna, Tukushungoan, Pai. Chayta alinta ñanta kicharina alin sonqowan. Runasimipi, qhiswasimipi rimarikuna alinta sonqochanapaq sinchita Castilla simiwan taqrunchis. Chaypis mana alinchu. Ari ñañachay turichay Ángel Sosoranga añay hampa ñam nirunquiña. Kay valores ancestrales chincaron. Están perdiendo nuestros valores ancestrales, ¿no? Y las consecuencias ya son claras, ¿no? Hay un cambio incluso en el factor climatológico, ya no hay respeto a la naturaleza, ya no hay respeto al agua, a la mama pacha. Entonces creo que kay huñunakuymanta ñujanchik piñam dependen chay nishan. Wawanchikunata ya ari yachachisun ama au kuyanankupa kay wasinchik, kay planeta Tierra nishanmi au Teqsi muyunchispi. Teqsi muyunchik miriki ari kayllam riki wasinchik. Huk wasija kanchu, manam kanchu. Ari chay pensamientowan chay hamutaywan sajisay. Chay yuyayninchispi. Chay yuyayninchispi. Mana sinchita qhiswasiminchista
tagrunchis, chayqa mana allinchu. Ari. Chaywanpis rurasiminchista, kay punchawninpi, sinchita k'amisyanchis, sinchita nanachisyanchis, Ari. Ari ñañachay. testimuyunchista. Ari ñañachay. Chaynallataqmi qayaykusaq ñañanchikta. Milena Tandiuy Hasanjoy, Kindi Kausay, Paimi Colombiamantarajmi, Paimi ñam pasanan si, au, Hinaptinmi, Pai kunan Kaitutapi, Taki wasunchik, Harawi, Sutichasja, Sinchi, Ñañay Milena Tandiuy, Colombiamantaraj, Kai Pichukachkanki, Colombia llaqtamanta nisqamanta chukamunqa. Uyarikusun. Puangi. Puangi tukuyayu nuka sutikanem Doris Milena Tandijan Sasoy, nuka Conaorracani Caipe Putumayo, Canem Kai Colombia Manda, y Canem Inga, Nespe Conaorrita Yachaykukunem, Remangapa, Cane Chiñambipi, bueno, Painespa, Ñañata Edita Yitam Kayawange Kaima, Ashitika Parlangapa, y tukuykunata achka kuyaykunacha esquichi kaynimanda. Bueno, voy a leerles un poema, un kilkay de Taita Víctor Jacanamijoy. Él es miembro de la comunidad Tinga de acá del Putumayo. Entonces quería compartirles un poquito acerca como del pensamiento, la filosofía que hay dentro de la comunidad. Entonces dice así: Nuguanyurra kam takingi, Nuguanyurra kam tashpungi, Nuguanyurra kam muyurringi, Nuguanyurra kam ambiguascupiangi. Nespecay, lo voy a traducir también de pronto al español. Cuando yo muera, usted canta. Cuando yo muera, usted siembra. Cuando yo muera, usted danza. Cuando yo muera, usted toma medicina o remedito. A partir de estas cuatro frases, nosotros como jóvenes hemos venido, digamos que constituyendo otro mundo, otras formas de pensar. Son palabras muy, muy sabias, muy profundas en lengua materna. Entonces, estamos también como en ese proceso, ¿no? de rescatar, de fortalecernos, y con lo que dijo el compañero hace raticos, que no dejemos morir esto tan importante que nos dejaron los achalitas, y que vayamos construyendo, tejiendo esa palabra, tejiendo ese pensamiento, el pensamiento como comunidades ancestrales, el quechua, aunque de pronto suene diferente, pero en el corazón, en el sentir, somos una sola familia, somos un solo ayu, ¿no? Entonces, Kainemanda Chillapas, Nuka Rimasa, Icotenespa, Paimamita, Paiseñor Tucuicunata, Sotepa, Nuka Sondingitu, Cam Cusi, Cam Conagua, y bueno, Suma Tutayucapuaichi Tucuicuna. Y bueno, Kipakama, Paimamita, Paiseñor Icote. Kipakama. Pai. Ñañachay Doris, Amaraj Pasacuychu. A ver, taki chaykuya, taki kai ñujanchik au, llaqtamasinchik ñañay, turikuna ñañaykuna uyariyta munachkaniku. Taki waqchu Doris, uchuychallatapas
Y chapas manañachu. Madani, paija ya niramuña chay jarawinta, jarawiramuñam, ñañanchija. Ari. Ari. Ya. Chayna kaptinqa kay programa nisqanqa ya kutimusunchik, kutiramusaq ñuqa. A ver, imam kachkan. Kaypi kachkan chaynallataqmi Adelaida Jorimanya mamani. Ñañachanchik ayaviri punumanta. Payñataq takinqa kunan tuta kay huñunanchikpi. Imam sutin kay takipa ripunay hasapatapi. Kachkankichu Adelaida ñañay punu llaqtamantara. Alintuta kachun ñañaykuna turaykuna kay sumaqtariki kay huñunakuyta aparishanchis ñawpaqman chayqa nuqapas anchatas sulpayni muni ñañay. Mana uyarikunchu. Machu uyarikun. Tumpachata ichapas asuykuynama. Lajachakuykuy chay micro nisqanman niñacha. Ya ñañay chaqa kunanri uyarimshankichu. Yak manu uyarimshankichu kunanri. Riari. Ari, uyarikuchkan ñañay Adela. Hatunta kankunata napayamuykichis kay isipi chayqariki nuqapas sumaq munayta kichatariki kunantuta takiamusunriki kusisqa kananchispaq chayqa llapalla t'aqllakamunkichis kay sumaq takichawan. Ahnatan nin. Taqllakuychik. Rikunayqa sapatapi suyawanki mankaran, rikunayqa sapatapi suyawanki mankaran, munaspa mana munaspa apakuyki mankaran, munaspa mana munaspa apakuyki mankaran. Ripunaypatapi suyawanki mankaran, ripunaypatapi suyawanki mankaran, munaspa mana munaspa apakuyki mankaran, munaspa mana munaspa apakuyki mankaran. Miércoles plaza Qhatupi suyawanki mankaran, miércoles plaza Qhatupi suyawanki mankaran, anillo chataran tipuyki mankaran, pobretaqa anillo chataran tipuyki mankaran. Iglesia punkuchallapi suyawanki mankaran, iglesia punkuchallapi suyawanki mankaran, munaspa mana munaspa kasarasu mankaran, munaspa mana munaspa kasarasu mankaran. Ñañay kusi tusumunki alinta, ñañay matani, llapalla turaykuna tusuykuyki. Ari, kallpawan, takimi mama. Kallpawan, a ver, japarimuy. Cholito ella vireño, toma mi retrato. Cholito ella vireño, toma mi retrato. Cuidado con que lo pierdas como me has perdido. Cuidado con que lo pierdas como me has perdido. Agüita del olvido habías tomado. Agüita del olvido habías tomado. Por eso poquito a poco me estás olvidando. Por eso poquito a poco me estás olvidando. Mi palomita, ¿qué estarás haciendo? Ay, mi palomita, ¿qué estarás haciendo? Seguro en brazos ajenos estarás llorando. Seguro en brazos ajenos estarás llorando. Anjay karanjay sumak
Taki chay ñañay Edith, ñañay Madani, Riki, Rankunapis, ojalá cha alinta, Riki, Kustiaka más, Karan, no caps alinta, agradecemos, Riki, que ñañanchis con Riki Sumakta, que Juñuta, que con Ñaupajman, Aparinco, que Kishwasi Minchis, Riki ñañay. Sulpay, ñañaykuna, turaykuna, gracias. Tahla kuipusunchik llapachanchik turikuna ñañaykuna añay hampaq. Yindam takinki ñaña Chayaya Adelaida. Gracias, añay. Manaraj tukuchkaptinchik hayaykamusaq turinchikta Celestino Kinchisa Anpay ashan Encarnacionmanta. A ver, Taita Celestino, kaypichu kachkanki. A ver, por favor, uyarita muna niku. Imam han au kay rimayninchikunamanta han niwaj. Kay por el Día de las Lenguas Originarias, hermano Celestino Kinchisa Cárdenas, desde Satipo, Junín, de la nación Ashaninka. Hola. Sitendiri maroni no Shaninkape. Sai kaintiri akanteri mit. No betsa heitampi maroni. No kimoshi de tagancharo. Me care takauka. O santone ñanarencipe. Akanteri chora 48 ñanarenci. Ashisonari Perú. No bajiro Celestino Kinchisa Cárdenas. No saiki acá Satipoki, a Selva Central, Narori, no cara heitiro Madani, anta noja heiti anta Universidad San Marcos. No kimoshiretaque o kakitaiterica, y no queda vaquero también Adela, acá me Pampoyane, desde acá no canción Camesta Pampoyane. Muy buenas noches. Amigos, amigas, bueno, estaba escuchando muy atento la que ustedes estaban hablando en quechua. Mi persona es Ashaninka, soy de Satipo, de la Selva Central. Muy contento por la invitación que me ha hecho Madani en esta reunión virtual que ya se está haciendo hábito ya para nosotros. Y bueno, saludar, no por el día, por este día muy importante, ¿no? En la cual haciendo un reconocimiento de las 48 lenguas que hay en el Perú. Y uno de ellos es el Ashaninka, ¿no? Que mi persona habla correctamente, ya que mis padres son Ashaninka y mi madre es también Ashaninka. No, muy contentos. Mi persona está llevando el curso de maestría junto con Madani y también junto con Cusi. Bueno, el saludo desde aquí y el abrazo, ¿no? Que nuestra lengua siga perdurando. No siga perdurando, no importa dónde que estemos, lo importante es que nosotros sigamos enseñándoles a nuestros estudiantes. Mi persona es docente, que trabaja en una escuela Ashaninka, ¿no? Y donde yo estoy yendo, siempre estoy incentivando y a educar a los estudiantes en su propia lengua materna, ya que por ese medio los niños te van a entender mejor. Quisiera también, no sé si es que puedo seguir hablando, ¿no, Madani? ¿O ya es suficiente? 2 minutos más, Turichay, 6 minutos chata, Chaymanta, Ari, gracias por compartir tus experiencias, Turichay Celestino. Ari. Viendo, digamos, el Ari, también estamos usando también el Ashaninka, en la cual también yo veía en el quechua, también utilizan el Ari. Nosotros usamos el Ari como sí, como una afirmación. Bueno, lo que yo quisiera, depende, compartir. Aquí el tema específico es el tema docente. Sí, porque muchos docentes no conocen o no saben la lengua del estudiante. En ese sentido, va a decir, ¿no? Que bueno, la educación bilingüe no sirve.
sí, va a poner muchas excusas, ¿no? Para poder enseñar a los estudiantes en su lengua materna, ¿sí? Que es el asháninka u otra lengua materna que es propio de los estudiantes, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos, ¿sí? Del siglo XXI, pues, que es muy bueno que siga perdurando esta lengua tan bonito, tan rico, sí, que nosotros lo estamos manejando, ¿no? Bueno, yo comencé, ¿no? Mis hijos, tengo 2 hijas, ya les he puesto el nombre en asháninka, ¿sí? Mi casa está letrado en asháninka, ¿sí? Si no comenzamos por nosotros mismos, por recuperar nuestra lengua, ¿quién lo va a hacer? Y es nosotros mismos. Muy bien, un saludo desde aquí. Madani, gracias por aceptarme en esta reunión. Y bueno, pasonki. Pasonki turichay, pasonki. Chay nallatakmi kay pikachkan, kay programa nishan aún para dar continuación kay pikachkan ñañanchik, a ver, maypim, Celia Quispe, Illari, Puno llaqta mantaraq, ñañanchik Celia Quispe. Paimi, rimamunqa huk hara wichata. Imasutin, runa simi siminchis. Kaypichu kachkanki Celia Quispe, manaraq yaykuchkaptiki, pasonki turichay Celestino de la Nación Ashan Inca, Han ninki allin ciertuta au, si ñujanchik mama hina, papa hina, o utaja hina educador amauta yacha chico hina, mana au valorasun chikchu kay, nanachusun chikchu kay, runa simin chikta, chinkarunja, hinatin kay misti simi, Castilla simillan kanja, pero chay ñujanchik kay Perú suyupija manam Castilla simillachu, sino achka runa siminchik. Miski, allin, chaynallataq sumaqcha. A ver, ñañachay, Celia Quispe, uyarimuykita. Imaynalla ñañaykuna, imaynalla turachaykuna, chaqaqtapis anchakusisqan tarikuni qankunawan kay ch'isinpi tuparikuspa, kay sumaq p'unchayta yuwarispa, nuqanchispaq siminchisqa hinantin llaqtakunapin ashwanta kallpachaykamushan, ashwanta ch'ilakamushan. Ari nuqa kashani kay Puno llaqtamanta, titiqaqa mama quchiq qurpanmanta rimapayarimushaykichis kay ch'isinpi. Nuqataqmi kashani haqay Carabaya Coasa llaqtamanta. Ichapis nuqanchis kay watakuna ashwanta kallpachakamushanchis kay qhichwa siminchispaq, hinallataq Aymara simipi, Ashaninka simipi, tukuy siminchiskunata kallpachamushanchis, chaymi nuqanchispaq ancha kusirikuy karishan. Qaninpa watakunaqa qhipallapi ch'inllan karqanchis. Kunanqa kay siminchiskunaqa chayarinñan kay hatun yachay wasikunaman, chayarinñan kay rimana wasikunaman, niswanchari kay televisión, radio, chaykunapin kunanqa nuqanchis rimarishanchis kay siminchismanta, manañan ancha sarunch'asqañachu, qhiparisqañachu kashanchis. Chaymi nuqata kallpanchariwan, hinallataq kay watakuna nuqaqa rimarishani, chaymantapis kay harawikunata qillqarishani, wawakunapaq, wayna sipaskunapaq, ashwan yacharinankupaq. Imaraykuchus rimayninchisqa qillqasqan kanalla, kay qillqa mayt'ukuna qarinqa hinaqa nuqanchispaq wanchisqa saqirinanchispaq, nuqanchispaq qipa watakunaman wiñaqkunapaq qarinqa chayqa ñawincharinanpupaq, chaypaqmi nuqapis qillqarishani. Kunantaq kay sumaq harawichayta, nuqaq qillqasqayta qankunaman ñawincharimusqa, kay hinata nin. Tawantinsuyuq mama simin, tayta inkakuna kuyuqa rimaynin, qhichwa simi, manan rimayllachu, waqaychanmi qhapaq kawsayta, saphiyki hinantinpi miraykun, tukuy inkakuna hallp'anpi, tayta wayra ch'iqirichimun, llapanchispaq rimananchispaq.
simillay, sumaq kawsay. Ch'antawanchis pachanchiswan, payllamantan mishk'i rimaqninchis. Qhichwasiminchis ayninakuy, munanakuy simi. Ch'ilan sayamunki wañuymanta, runakunaq awqa kawsasqanmanta. Sarurqasunkichis, t'uru ukhumanmi. Yawar waqay ch'allu phawaymin. Simillanchis. Manaña rimananchispaq. Yachaykuna rimay upallanapaq. Taytanchiskunaq qalluntan kuchurqanku. Upaspalla, ch'inllachirqanku. Ichaqa, qanwanqa pantaykusqakun. Imaraykuchus qhichwasimi rimayqa manan simillamantachu lluqsimun. Rimakunmi chiqaq munakuymanta. Hatarimunmi pachamamaq sunqunmanta. Apukunamantan waqarikamun wayrawan kushka. Allin rimananchispaq. Imayna manari rimaswanchu. Qampitaq sumaq munay kawsay hinari. Ima simiykin mana rimay kanman. Chaymi allin qhapaqpi kawsayku. Sapa p'unchay t'ila sapiyki. Munakuy willakuytan chayachin. Takispa, tususpa kusikuymanta. Runa siminchis wiñay kawsachu. Hayli, chayllachakanman allipuni. Taklakuy pusun turikuna ñañaykuna suma harawi ñañay Celia. Suma harawi. Ari. Ari, rumpay pay, sumaq ñañay, pay, sumaq. Allipuni sulpaylla pallaykichispa, rimakullasunchis, takikullasunchis, imaraykuchus kay kawsayninchiskuna ashwantan wiñarikunan, ashwantan ch'iqirinan hinantin suyunchiskunaman. Chayqa qankunatapas kusipayaykichis, hinallataq maypachaña qillqay lluqsirimunqa hinaqa llapallanchis ñawincharikunanchispaq kanqa. Allipuni ñañachay Madani, allipuni ñañachay José Coillor, anchatan tukuy sunquywan añanchakuykichis. Ñañachay Celia, añay hampa. Chaynallataqmi turikuna ñañaykuna taklakuykusunchik. Y mana atinchikchuk a veces aunque sea son ukunchik sunquyninchikpas taklaykukusunchik ya. Chaynallataqmi pim suya wachkanchikuna challan, chaynallataqmi hamuchkan puri challaña taytanchik Eduardo Shanti, Quichua, Ecuador suyumantaraqmi. Paymi rimaykamunqa kay medicina alternativa ancestral nisqanmanta. Kaypichu kachkanki Eduardo Shanti Quichua llaqtamanta Ecuador suyumanta. Kaypichu kachkanki Turichay. Manaraqchusmi chayamunchu ñañachay, tumpachata preparamun. Ichachu kaypi kachkanña. Manaraqchusma. Chayna kaqtiyqa Madani nata, turinchik Mashi Pedro kaypiña kachkan. Payta hayaykamuy. Huk ratuchalla allquymi plaga allquhan yarimuchkan hinaptinmi mana saqiwanchu ñuqa rimanaytapas. A ver, manara hamuptin turichanchik imam sutin turichanchik Eduardo Shanti. Ari hayaykamusunchik ya herman turichanchikta masinchikta Pedro Yukilema. A ver, taytay Pedro Yukilema hampam kay mana micro kanchu Kichay primita hinaptin ya uyari kamusaykiku. Pagi tukuy mamakuna, taytakuna, ñukanchik kay sumaq punlla Quichua shimi rimay punlla kashkamanta, Quechua Perú llaqta kay ñukanchik mamapacha Ecuadorpi ka Quichua, chinakaqpi kay yupaychani mama Edi Viviana shungumanta tukuy mamapacha
kay chunga sukta nacionalidad nishka runakunapaj y chunga chusco shimi rimaykunapaj shutipi kikinkunata yupaychani alli tutata charipashun nishpa shinallatik ñukanchik pani madani imanalla ya Dios kawsayta kushka kinkunamanpish ñukanchikmanpish kaypi rikurikunchik riksichirikunchik kankunapaj pagi panikuna shinallatik pani María Teresa kikintapish yupaychani kay Ecuador mamapacha llaktamanta kay Quito capital llaktamanta kunan kay tuta kikinkunawan ashitata rimanakushun shinallatik ñukanchik mama Adela sumakta takin ashka sumak taki kan Perú llaktapi mamakuna taytakuna wambrakuna uchillakuna shina takin shina kakpika ñukanchik mashi Celestino tapis yupaychani ñukanchik wawki Celestino tapis yupaychani y tukuy kaypi tandarishkakuna kayta rikukukkuna kaypi uyakukunata kikintapish yupaychani shunkumanta Ecuador mamapacha llaktamanta chaywashaka kinkunata Dios solo pagi nishpa ari ñukanchik runa shimipika ñukanchik kay Ecuador llaktapipish shinami wambrakunapish tandanakukunchik yachachikunchik uyachikunchik uyarinakunchik ñawpanman rinkapak ñukanchik kay sumak runa shimipi rimashpa katinkapak Otavalo Cayambe kay Ecuador shinallatik kay Cotopaxi Tungurahua Bolívar Saraguro tukuy mashikunawan ñukanchik tandarishpa llankanchik ñukanchik charinchik shuk sumak willana rimana tukuykuna kichwa shimipi rimashun nishka ankiyarina rikunapi charinchik cada martes tutamanta iskun pacha tutamanta mamakuna taytakuna kinkunatapish ñallami kayashun rimanakunkapak wayraman llukshinkapak kay mundukunapi rikuchinkapak shinakakpika kinkunataka ñawpanman katishun kay tandanakuyka ashka sumak allimi kan ñukanchik runa shimita ñukanchik runa rimayta ñukanchik runa kalluta mana kungarina kanchik ñukanchik churaykunatapish churana kanchik shinami ñukaka purini kay Ecuador llaktapika tukuykunapak ñawpakpi hatun mandakunapak ñawpakpi hatun apukunapak ñawpakpi krikkunapak ñawpakpi mana krikkunapak ñawpakpi mamay iglesia católica kunaman iglesia evangélica kunaman shina purini y a Diospak shimita willashpa yachashpa y ashitata rimanakushpa shinakakpi kinkunapi shinalatik ñawpanman purichik ñawpanman katishun kay tandanakuyka sumakmi kan ñukanchikpish ñallami tandachishun Ecuador llaktamanta Bolivia Perú Guatemala Salvador México runakuna kawsanchik tiyanchik Brasil tiyanchik shinakakpika kayka allimi kan kay sumak tandanakuy ñukanchik pani Edi Dios solo pagi kikin kashna sumak tandanakuyta tandachishkamanta ñukanchik runakunapish ñawpanman rina kashkamanta como indígenas latinoamericanos ñawpanman rina kanchik kari kash warmi kashpapish wambrakuna kashpapish uchillakuna kashpapish ñukanchik shimita nachingachina kanchik ñawpanman pushana kanchik sinchita shayachishpa sinchita ñawpanman katina kanchik traduciendo a español mis queridas hermanas hermanos de nuestro querido Latinoamérica. Muy buenas noches, un gusto saludar. Mi nombre es Mashi Pedro Yuquilema Bacasela, que también trabajo aquí en el Ecuador dando este ánimo, este apoyo a los pequeños, a la juventud, a los adolescentes, para poder unir, para tener esta unidad, para no perder nuestras lenguas maternas ancestrales. Desde hace mucho año hemos venido luchando aquí en el Ecuador, pero gracias a Dios por la Constitución 2008, nosotros como indígenas estamos reconocidos, estamos apoyados, estamos registrados, tenemos ese mayor potestad aquí en el Ecuador. Nosotros somos de 16 nacionalidades y 14 lenguas. Y bueno, además de eso, pues a todos ustedes como mamás grandes, reciba un cordial saludo de gran corazón a nombre de Ecuador, a nombre de las comunidades indígenas del Ecuador. Siempre tengo un programa que todos hablemos quichua,
siempre mi apoyo es ayuda social, solidaridad para las comunidades indígenas del Ecuador y de Latinoamérica. Muy pronto estaré visitando por Perú, por Bolivia, igual por Brasil, por Guatemala. Hay muchas personas que necesitan nuestro apoyo. Esto ha sido nuestra fuerza, nuestro valor, nuestro total defensa de que una indígena en el Ecuador, en el mundo, tenemos que pararnos de frente ante nadie, ante todos, para que nos valoricen, para que nos respeten, para que nos traten como debemos ser. Y nosotros, ustedes, nadie, no podemos cambiarnos de nuestra sangre ancestrales indígenas, que comemos machca, papas, ocas, machuas, millocos, que tomamos colada de avena, colada de cebada. Nadie nos pueden cambiar porque hemos nacido gracias a Padre bendito celestial, que somos orgullosos de ser indígena, somos orgullosos ser runas, somos orgullosos ser quechuas como hermanos del Perú y de Ecuador y de diferentes latinoamericanos. Bueno, también pues como quien dice, colada morada, mazamorra, sí, con mucho gusto, todos nosotros comemos aquí en el Ecuador, igual allá en Perú también. Así que eso ha sido nuestro gran valor, nuestra gran fuerza. Bueno, también pues un poquito trabajo en ayuda social, solidaridad para nuestros abuelitos ancestrales, para las personas con discapacidades. Aquí me tienen para poder seguir apoyando a todos los Latinoamérica. Si necesitan una silla de ruedas, necesitan audífonos, bastones, lentes de lectura, estoy listo para apoyar a cambio de nada. Simplemente por he aprendido, por amor de Dios, tengo una institución que es Fundación Vista para Todos, que le está apoyando a nivel nacional e internacional. Y muy pronto llegaré también para Bolivia, y qué gusto será también para llegar a esas comunidades alejanos, a esas comunidades que nadie tienen, a nadie se pueden llegar a Perú. A esas comunidades quiero llegar con la bendición de Dios y con la ayuda de ustedes. Yupaychani, tukuy tayta mamakuna, kashna sumak tananakuita, yachaita, rimaita, charingapak, ñawpama katishunchik, Dios se lo pague, mama, Madani, shinallatik mama Edi, Viviana, kinkunata ashkata, shungumanta, yupachani, kay Ecuador mamapacha llaktamanta, kay mikan ñukanchik runakunapish, ñawpanman ringapak, diariospak shutipi pagini pani. Añay masichay, añay. Hampa kay hatun aw sonjoynita chaskikuy. Masichay Imaninantaq tananakuy wawqichay turichay imaninantaq tananakuy. Bueno, tananakushun kaymanta mana shina tananakushun ñukanchik rimaykunata, kay rikuchikunata charingapa. Kinkuna mashkaykitunkichik Facebook kunan karin ña ashtawan rikunalla Mashi Pedro Yuquilama Vacacela chaypi ñukanchik charinchik fotografía, chaypi tukuyta charinchik kinkunawan tandarishpa ñawpanman ringapo. Y shinallatik kay grupo de WhatsApp charinchik kishkay tukunkichik chaypi imatapish rimanakushunllami Mama Teresa. Tananakuyta manam uyariranichu chaymi tapukamullachkani taytay. Chayta ña willashunmi Mama Edi Viviana un paywan rimanakushun, parlarinakushun, kutin tandarinakunkapaq karu llaktamanta rimarinakunkapaq paninkunandik, wawkikunandik. Dios se lo pague. Allinmi kusa. A ver, añay masichay Pedro, programanchikta hatichispa, pim hamuchkan kunachallan, kay piñam kachkan, aw masichanchik Elmer Huanca, puno mantaraj. Paimi takiwasunchik, sumaq takininchikta, yacharinapaj. Kay pichu kachkan Turichay Elmer. Turichay Elmer, y chapas mana rimayta munankichu. A ver, Turichay Elmer. Manara hamuchkaptin Turichay. Hola. Chahay Turichay. Hola, ¿cómo estás? Turichay, uyarichkaykikum.
Uyarishankicho. Ari, kallpawan rimamuy turi. Yancho panaykuna, yancho waqaykuna. Uyarishankiches? Uyarichkaykiku masichay. A ver chay hatun suma takichaykita uyariyta munachkaniku kay llaqta masikikuna. Ya, entonces nuqa aliyan kankunatapis napayuykichis llaykan llapallankinta panaykuna, waqaykuna allinchisi kachun kankunapaqpis. Nuqapis allinta, nuqapis kusirikuni kankunaqa munaytan kaykunata organización nuqa mana yacharqanichu chikalaj nuqapis yacharquni ñaqatari trabajo imanta papis nuqa wichay lumakunapi trabajani manan kay llaqta pachapichu trabajani disculpaykuankichisari llapallaykichis. Munay kusikuy kashan nuqapis participaytan munani nuqapis gustawami chay participay. Allimi kay runasiminchista ñawpaqman puririchisunchis nuqanchis. Nuqa sutiqa Elmer Wanka Quispiaqay Puno llaqtamanta kani ayawiri hapaymanta huk munay nuqa takirisaqchari huk danza nuqanchispaq munayta chaqmay ninchis riki papapapis wachichanchis hallmay papa chaqmay anchayta nuqapis takirimusaq anchayqa munay chaykunaqa puririnku munayta paykunaqa nuqanchisqa chaykunata ruanchis chaqranchista takikuspa notusukuspa panaykuna waqaykuna nike nuqapis anchayta nuqapis churarikusa nuqapis kusirikuña allintacha riki imaynallatapis atipamusaykicha riki manacha allintachu ruwamusaq pero disculpaykuankicha kankunallapis. Turichanchik au radio chanta waqachichka suyaykusunchik llaqta masiykuna ratuchalla. Nuqakunanta takimusa huk danza chaqmay nisqa. Sipas guayna haku chupuririsu guayna sipas guayna haku chupuririsu chakra ruwa wachurua haku chupuririsu chakra sipas guayna haku chupuririsu guayna sipas guayna haku chupuririsu chakra ruwa wachurua haku chupuririsu chakra ruwa wachurua haku chupuririsu sipas guayna haku chupuririsu guayna sipas guayna haku chupuririsu chakra ruwa sipas haku chupuririsu Anchapi panaykuna saludo. Kanchi no tinajani llaqtapi ayaviri tinajanipi tusuy chay tusuy. Saludo pillapanches saludo kunches. No, chaqmay tinajani llaqta ayaviri. Ari masichay as ayakuchu usu hinara. Añay masichay Elmer. Haku purisu haku purisu picha masu tina hani picha masu haku purisu wachuruasis purisu haku purisu wachuruasis purisu wachuruasis purisu haku purisu haku purisu chaku chillapas purisu haku purisu purisu
nuqanchis pispas purisun. Anchaypi nuqanchis taqsanchista hallp'ata munayta puridinchis, chaqmarinchis, qhawarinchis, kashanchu rumi manachu kashan, hinaspa nuqanchis payaspa anchay tususnandita muyurispa. Kunan chaymanta hamunqa chaqmaykususpa hinakuna. Aynan panaykuna kashan. Haytay wukhuña, anchay p'ichay haytaykusukhuman. Uy wukhu, pinchaykuwanki allinta. Anchayta panachankuna munayta takin paykuna. Qharikunata quyqinsisa chaqmayta nata takinku. Mananchik takin. Haytayku shani ukhuma, pinchaykuwanki allinta chaqmay. Haytay ukhuñipa, pinchayku sayki allinta. Haytay pinchayku sayki allinta. Haytay ukhuñipa, pinchayku sayki allinta. Pinchayku sayki allinta. Pinchayku aquí allinta. Pinchayku sayki allinta. Turichay Elmer, Joaquín Masinchikuna, Turichay Elmer, Turichay Elmer, Turichay Elmer. Mana muyarinchu takikushkan. Ari. Turichay Elmer, Joaquín, Turinchikpas takita munachkan. A ver, anchaykuna kallan panaykuna, aynata nuqaykupas takiytu suriyku, anchay chaqmaypi, no, tinajani llaqtapi, anchaykuna sapawata, na julio killapi kunan watakuna pandemiakuna mana aparikapunchu, nuqapas anchaykunapi tusurishkani, anchaykunatapas yuyarina, panaykuna, wayqiykuna, disculpaywankichari, anchay estudiar munaymi tusuykuna chaqmaykuna hinantin chaqmayta yuyarinchis, anchay p'inchay almuerna, mirinda, mikuna, qhawarina, ripuna, intuchakuna, munay chaykuna yuyarikun panaykuna. Alliyanchachari, disculpayankichari, panay kusin, panay mirani, llapallaykichis qankunapaq, saludulla kachun, kay llaqtamanta disculpankis, mana yacharqanichu, ñaqallay nuqapi yachani, mana chaq munayta alistakamuyman karqan. Sulpay, llapallaykichis allinchisi kachun qankunapaq. Sulpay hampaq, taytay Elmer, sulpay hampaq, chaynallataqmi programanchikta yakutirisun, hinaspa hatichisun. Chaynallataqmi kachkan taytanchik, Humberto León, paymi kachkan Carhuas llaqtamanta, Ancash llaqtamanta. A ver, taytay Humberto, chaypichu kachkanki, uyarichkaykiku. Kaychawmi kaykamo uyayamankiku. Wawqikuna, panikuna, yamayllaku kaykayanki. Kay noqa kaykamo que Cordillera Blanca nishkan hawancho. Kay fotolla kaykamo, noqa kay Lima marcacho kayka. Itzanqa Carhuas marcapita noqa kaya kaycho wiñayniwan kaykamo pay Suri, wiñay shooting. Nuqakuna kushishqa kaykaya, kay ayllukuykanta musyarirnin. Chay qawapakuqnulla yaykariyamurqu llapallaykikunata napariyanapaq. Allapa kushishqam kaykaya qamkunata rikarniki. Tayta kunturta, mama kusichata. Chay llapaykikunata kaychaw kaykayanki. Uyarqu Ecuador pita rimaramushqa 15 nikuru kay
punupita tzunkashqa chayqa shumaq allapa kushikuypaqmi chay kushikurnin huku shumaq takichata takiyamusha kay wiñaywan kay nin huk pasacalli kan Ancash marcacho el Huascarán nin chay Huascarán hatun apu chay Nevado nishkan hatun chaypaq kay qotsu el Huascarán. Sayata wawqikuna panikuna shunqullaykikunata man charallamunman kushiratimunman yarpaynikunata shunquykikunata. Estimados hermanos y hermanas, para mí es un honor compartir, aunque sea este breve momento, saber que estamos en todas partes los quechuas. Creo que se acercan tiempos realmente de reintegración de nuestros pueblos, hermanarnos. Y créanme, en un inicio a ninguno de este grupo conocía y creo que ahora nos conocemos y en muchas cosas nos complementamos y esperemos seguir conociéndonos más. Shuma Japan nanin sikanam pagwakuna panikuna. Ari, Nasichay Humberto, Ñay Hampa. Liu Kusikuninchita, Yapanchik Pachaskiku y Masichay Humberto. Añay Hampa. Paya, Mama Condori, alguien me. Añay, Taitayay Humberto. Hanwan sumak chata, kay Guaira takinchikwan tukusun chikiriki sumak chata, pero manara tukuspa. Kayman kajmanta hayarimusaq ñañanchik Edith Viviana Casafranca paymi kusijuyllur ampaymi riki pajaridachimun kay huñunaykuyninchikta imapaqmi ama runasimi chinkananpaq. Somos muy ricos en valores ancestrales, en culturas diferentes, ¿no? Y esta riqueza nos permite seguir viviendo. Y como lo dijo bien uno de nuestros Masichanchik, le dijo muy claro que sigamos promoviendo, sigamos luchando para que seamos bien reconocidos como pobladores indígenas que somos. Estamos en el camino y no hay que desfallecer. Y asimismo, ¿no es cierto?, revalorar, revitalizar nuestro idioma quechua, en nuestro caso, el idioma Xaninka, Axéninka, los Xipibos, los Aguajún. Una compañera nuestra, una hermana nuestra, Jessica Danducho, Aguajún, no ha podido participar, pero nuestros grandes y sinceros deseos desde esta reunión le vamos a enviar, ¿no?, a nuestra hermana Aguajún, Jessica Danducho Yampis. Adelante, hermana Kusijuylos, por favor. Rimamui, Tuyachkaikiku. Ñañay, manaraq nanchikchu kachkanraq miriki Edwin Lucero, chaymanta kachkan Amauta César Vargas. Pantachkani. Paykuna apachimurqa nata chay huk video nisqanchikta churaykusun ya paykunapa minkakamusqantapas. Ari. Churaykamusaq kunan, ¿no? Ya.
A ver, kuna chayan, churachaykamusa, kaypi kachkam. Ya. William Wankichik ya, hawakunchu imaynataq kaypi. A ver. Hawakuchkanñachu. Hawakuchkanchu. Ari. Hawachakuchkanmi. Ya está. Masikuna. Pay miriki. Tukuy ayllukunata napaykuni kañari markamanta pacha. Tukuy markakunapaq, tukuy suyukunapaq kañari shunqumanta pacha napaykushunllapa. Kanan waranmi yarawiyta nawinchasha hamkuna uyakunaykipaq. Volumen nisqanta aysaykuy, ñañachay. A ver, vamos a. Kawsay. Kawsay. Yumpay kachkan kaypi. Tullaymapis ismu hirunulla pakikan. Nawiymapis amsaq rin unaq tutapaqmanulla. Imanashaq karawpa kani. Mana yaq riqsinejunchu kani kay llaqtapila. Imanashaq illamapis maymanti pakakun kaypiqa. Kay hichkayman purin, kay apaylaman purin ichapis chaki chuchupi. Kunguri nanan nawi amsa aychay rapi. Imanashaqraq kusata manchakuni, mana pitapis parlayta atinichu. Ishaqnulla nanachikuni, pachay nanaqta yarpuni. Chayraykumi ichunjeruta aqtunaypaq chapakuni. Añash jeruwan kupakunaypaq chapakuni ichapis kaypi mana mimapis kanchu. Makimapis rikayti chukchupiq hallarin kanan shuypiqa. Imanaysaqraq, imanuraq tukushaq nini. Chaylam karan payji ayllu masikuna. Ya, chayhaya turinchik Edwin Lucero, pay lambayeque cañaris manta puniriki rimaykamu. Kunan kachkan huk minkakuy, kaypi kachkan huk apachikamushan chay amauta César Vargas, Ancashmanta puni paypas apachikamun taquinta, kunan hawaykusun. Amallakichikchu kayna video kunata apachimusaykichik kay huñuman, hinaspa hankunapas hawaykunkichik, uta huk sumaq edición de chapas ruasun, wakinkunapas apachimunman chay videonkuta rimasqankumanta, hinaktin riki chayta tinki rispanchik riki na lajaykuspa nasunchik. Huk sumaqa video chapi rikinaykusunchik. Haywaykamusuchkaykiku hankunapaq. Kunan hawachaykusun kay turichanchikpa minkakamushanta. Ya, kunan hamuchkan napa kay turichanchik Richard Gonzalopa minkakamusqanmi hamuchkan kay Namanta, Junin llaqtamanta, payqa Huancalimaywan. Uyarikusun ya paytapas, imaginakaspa kunan namusaq. Churachaykamusaq, a ver, suyachaykuchik, ya está. Uyarichaykusunchik payta. Musuqmanta. Kawalasllami kakulla.
kuchaychupis lisel kallamay. Wamla walashkuna amkuna llapallanchikpis wankalimayniychikta shalakachinam kayanchik. Wankanumi limakushun, wankanullam kawsakushun. Imani mikuypa pampaskuchi, lulaypa illa allu, limaypa chunkus kampan, puñuypa suytulumi, tushuypa latash muñeca, walmipa ichis asno. Ya, Chaihaya, Turichanchik, Richard Gonzalo. Kunanja, Turichanchik Nata. Amauta César Vargas Taya, Uyari Kusunchik, Kunachayan Churachay, Kamuzak Pai Patapas. Maipita Kachka, Paiha, a ver. Hawachay Kusun, Hawachay Kusun. Huancawalas ya. Huancapina Cruz. Ya. Y chapas na nachukasu haber hawachay kusu. Huancawalas ya mikakuya. Taki kamuch con huanca llaman. Ay manchanaron bas ya kuno chayam. Ya, vamos a que chay taki chanta, turi chanchik pata. Ari. Ñuja munayman, ya madani nirun ya aywaya nisunya. Y chay mana ñuja ya chunita aywaya, ya panchik ya nisunchik tinkunanchikama, na sumak kuyakuywan, y chay hukninpaj tumpa aswan allinchataña riki ruasunchik. Kaypija llaqta runakunan kachkan, yachachikuna, llaqtamanta, chayna yataja na hina kay masinchikunapas riki runakunan kaypija kachkan. Chayna yachapakuqkunapas kachkan. Tukuy sunquymanta ñuqaniman llumpaypay hina yaya kay kawsayninchikta rimayninchikta riki ñawpaqman kallpanchasunchik. Ñuqa wañukuqtiypas riki hankunapas riki nankichikchiki, hinalla chiki ñawpaqman apankichik kay ñuqanchikpa kawsayninchikta rimayninchikta riki. Amaya tukuchunchu, amaya chinkachunchu. Llapanchik ya aywalla tinkunanchikama ninakusunchik, amaya ñuqa sapallayta sajiruaychikchiqa. Rimaykamuychik, rimakamuychik, rimanakusun, aywalla o pillapas munan rimayta. Kusa Edith, anchata kusikuni, rimaynikiwan. Achkataña uñarusqanki, kuyasqay Edith. Mallhullata kacharirayki kananja allin suni warmiñam kachkanki hali anchata kusikuni kay ruwasqaykiwan chayta minkakuni llapa yachaq warmakunata naspa nini kuyasun kay rimaynichikta mana kuyaspaqa mana mallintachu rimachuwan aswanja kallpanchasun kuyaspaqa ima rimaypas allintam tujianja chayta minkakuni llapaykichikman. Kusikuni chay ruwasqaykiwan. Anchata kusikuni kuyasqay Edith riqsiykuni masiykunata Colombia, Ecuador, chay llaqtakunamanta. Kay Ayacucho suyumanta napayniyta hankunaman apachimuykichik. Kuyayniyta rimasun, kuyasun kay rimayninchikta. Kuyaspaqa manam imapas chinkanqachu. Amaya wañuchisunchu. Aswanja kawsarichisun, warmachakunata yachachisun, jarita, warmita, willkata, lliwta, maypipas chaypipas rimakusun, kuyakuywan, mana pinjakuspa, mana manchakuspa, mana chintirispa. Kusikuni anchata.
Ari yumpay pay sumaja pay miriki kara ñuqapa amawta ya paymi paypas ariki ñuqapapi tumpachata mana tumpachata llumpayta kallpanta churaron chaynaqa kajaya ñuqapas chaynaya wiñachkani hinallaraq riksapa punchaw riki yachakuchkanchik riki ñuqanchikpa yachayninchikqa riki sinchin chaymi ñuqa nini llapan llaqtapin kachkan yachaykunaqa kaypi chaypi hinaptinqa riki mascarisun ya yachaykunata musuqmanta riki sumaq yachaykunata riki tinkurichisun kay hawa yachaykunawanpas riki chaynaqa pillapas munan imallatapas niyta rimarimuychik kaypiqa riki llapanchikmi riki rimakunanchik tumpachata riki tinkurinanchik pillapas pipas munanchu rimamuyta. A ver, turichaykuna, ñañachaykuna, rimamuychik, sichun mana allinta toqyachispa kay runa siminchikta, aunque sea kay misti simipipas rimaykamuychik. Kaypi kachkan, a ver, pikunam, por ejemplo, Saúl Adin, kaypi kachkan turichanchik Eloy, Waywa, chaynallataq Pedro, Eduardo Sáenz, ¿no? Entonces, a ver, imallatapas rimamuychik, tupunapa hina turikuna ñañaykuna, ama pinja kuspaykichik. A ver, para terminar, unas palabras de despedidas. Noqa rimarikamayta munashani ñañachaykusi, hinallataq llapan pikunachus kay huñukuypi tarikushanchis. Chayqa nuqanchis sapa p'unchay hinan kallpachakunanchis, sapa p'unchay hinan nuqanchis kay siminchista ashwan hinantin suyukunaman kay tiqsi muyuntinman riqsirichinanchis. Hinallataq nuqanchis pacha kallpachanakunallanchista maymaypiqa qhawanarikunchis qan mana allintachu rimanki, mana qan tumpallata, qanqa mana atinkichu ahina ninakuy kallantaq nuqanchis kay llaqtanchis ukhupi chaykuna chinkarispataq ashwan nuqanchis ch'ilata kay siminchista rimariswanchis hinallataq qillqariswanchis. Chaymantapas kay yachayninchiskunaqa chay ukhupin kashan riki harawikkunapis kashan, kay willakuykuna kashan, watuchikuna kashan, tukuy imaymanakuna chaykunatacha nuqanchis kallpachariswan. Chayllata nuqa kaypi mink'arikuykichis hinallataq ancha tukuy sunquywanpuni ñañachay qankunatapas añanchakuykichis kallpachakullasun munanakuypi sumaq kawsaypi kaypi mariki qhapaq ñanninchis qhapaq kawsayninchis kashan. Chayllacha kanman kusikuywanmi nuqapis qankunata tuparikunanchis kama nispa niykichis. Añay ñañay. Añay ñañachay, chaynallataq aya, masinchik Pedro, kamas tukuruptin masinchik Pedro, llapachanchik ya kamarachanchikta ratachaykusunchik. Kay foto nisqan, ari, foto nisqan, kay ya. Ari, Makinapaq. pague, pani Viviana, pague mamá Madani, y shinashati, Dios se lo pague mamá María Teresa, Cecilia Iachin, Wauki Humberto, Cecilia, shinashati, tukikunata, kinkunata, Dios se lo pague nini, kinkuna kashna tandana kuita ruras kamanta, tandana kushpa miña upamo rinakanchi, kikinkuna pish ashka yuyayon y a Dios yuyte kushkamanta, kay pachapi kawsaykamaka ñawpanman rishunchik tandanakushunchik yachanakushunchik rima rinakushunchik alli shamushka nishunchik kawsaypi imapish kawsaypi kay pachapi kashkakamalla shina nishpa ñuka partimantaka Dios solo pagi nini mama Viviana pagi kikin ñukanchikta kayashkamanta kay Ecuador mama pacha llaqtamanta kanchik Chimborazo ñuka shuti ñuka wacharishka kan Chimborazo llaqtamanta Taita Chimborazo, chay Culta, Laguna, chaymanta kapani, chinakakpika kinkunataka Dios solo paginishpa, taytakuna, mamakuna, wawkikuna, panikuna, ñawpanman katishun, ñawpanman rishun, ya Dios mañashpa, kay mapa unguykuna chingarichunpi ya Dios mañashun, tukuy kay pachapi kawsaqkunamanta, kinkunapas llaqtakunapipish unguykuna tiyan, wakichirishunchik, cuidarishunchik, ñukanchik, yaya Dios kushka mama pacha inti mama pacha luna churashka sumaq hambi yakukunata upiashunchik ñukanchik kiwakunata upiashunchik ñukanchik granukunata mikushunchik china kawsashpa ñukanchik ñawpaman kawsanakanchik wamrakunamanpish willanakanchik ñukanchik kawsayta ñukanchik purita ashka kushiyaywanmi ripani
kushianimi kishpichikpak shutipi chinakakpi kañawpanman tukuykuna rishunchik pagi mamakuna taytakuna kinkunata ya Dios kankunapak kawsay kankunapak puri kankunapak llankaypi hatun yuya Dios bendiciachun shunkumanta Dios opague nishpa kayakama minchakama shuktek punchakuna kankunawan toparishunmi imata rimanakushanishpa imata parlanakushanishpa imata willashunishpaka kayankichilla kinkunapak yupaychanapi kaypimi kani kinkunapak yupayna kaypi tiyan kay grupo ñukapish kani Mashi Pedro Yuquileva Vacacela Chimborazo Samantha Pagi tukuykunata ya Dios cuidachun mama Viviana Edith Viviana Pagi kinkuna chaskamanta shamuq punchakuna kankunapakmun kashun ñawpakman hakunchik ama ñukanchik runa shimi rimayta chingapak ñukanchik runa churayta ama sakingapak ñukanchik ñawpakman katingapak kay Latinoamérica llaqtaman rikuchingapak mundukunaman rikuchingapak bendiciones y adiós kankunata pushachun pagi shunkumanta Ratachisun turichaykuna ñañachaykuna kay cámara nishanta futuchata uharinapaq a ver ratachisunchik llaqta masiykuna Ya, a ver, Celia, Namu y Ratachim. a ver ratachisunchik lliw llapachanchik a ver Nani mai, han Ratachimun kichu. Ari, causachu. Ay, hay madani. Unantuta nuqapis napaykuski llapankista kay grupupi yachachikusun runasimita mana chinkananpaq. Ari, caja y cancel. Eloy, na, apachimunki naikita. Yupaynikita, churanaikupa. Ratachisun llapachanchik ya ama hinakaspa ama piñarikuspa Celestino ampas mana ratachinkichu kaypim kachkan ama utallaypas junjarusani ama utayta Gloria Donaire Pérez ama utallay kaypim kachkan yachachikuq Gloria Donaire Pérez Ya, jurjumuy, nata. ama utallay icha imallatapas niyta munanki ama utallay Muchas gracias. Razonki Jurjurunkichu nakunata, rikchaykunata madani. Jurjuy. A ver, Celestino Casmanta. Puñur kucha niña. Ari, puñuyta munan kuñarito, chirikuchkansi. Puñur kucha niña. Utjaymaña, nañachay, utjaymaña. Utjayman. Ari, nakay siluypas yutpuytapas atiñachu. Mamalla. Munan ninkuna sajimuychik chay naykichikta yupaynikichikta nanapa. Apachimunaypaq wakin nakuna videokunata mana rikakinqa allintachu yariramunku. Ya estamos. Allinmi madani. Ahora Pero kay huñunakuy amaya kay punchawllachu kanja aswanja zapakutiya huñunakusun kay rimayninchik mana chinkananpaq amaya kay punchawnillampichu aswanja zapakutiya huñunakusun kuyasqay masiykuna Ari sumaqamawta chay. Ari. Namusun ya. Ya. Ay saruniñam kay foto nishanta. Aw pampata. Yumpay añayta hankunapaq haturikuna ñañaykuna chaynallataq ama utaytapas Gloria Donaire Pérez añay ama utallay yachachiwaqni. Gracias a todos, muy buenas noches. Chayman hinamriki ña tukusunchik kay puñunaykunchik. Ari, gracias. Miskita ya puñuykuychik kuyay masiykuna miski puñuycha hankunapaq allinlla kawsakuychik waqaychakuychik kay unquymanta. Yanqañataq suwarusunkiman Tupananchinkama turiyaychaykuna. Allí mi Saúl, Saulito, imatan chay upallalla kachkanki Saulito rimamuya imatan chay. Amauta imaynaya, amauta María Teresa. Chay upallalla kachkanki may rimaynikita uyariknichu ya ojalá kun kawarmachaymi. Mama, imaynaya mamata
Amata Edith Viviana y Mayna. Aliña, Saúl. Yim yang kachkan amata chiriya kay yakta wanta yasta chip yumpay chamauta kay chiripichu haluyki chupitero con imata amauta kay quechua Allí en Chucara, Saúl. Ari amauta Ajá, y Gladys Pascasca, kunan. sumak chang mamauta kara kay punchaw Ari Gladys, si may nalang Gladys. Kusa, pero imanas hamhan kuna upaya chaya chaypi uyari mucho rima muy chiquia kuyas hiwar maykuna. Chahaya hala con katubar chaypas riku Suma, Haliwarma. Uyarichkayki kuma amauta y chaykichikta amauta kay punchaw Kusikuni, Ayako, haychakuchik manchikama. Tupachaw manta amauta punchaw kama Maruja, Maynaya, Maruja, Kusikuni, Kuspay. Tupananchikama, Dios haybun maykuna. punchaw kama ayin tuta punyunchik punchaw kama Pikunas causas. Tupananchikama. Chulla llaman dayari maichi, ya imainam chay. Guay kanara kamunikumano panichay. Ñaña chay. Ñaña chay María, miski taputiki yang hanyata wakwaypi huk suwa rusunkima chay María. Miski tapuñuptik yang hanyata. Manan pipa suwakanchu kay wamanga ayakuchu suyupija suwakunataja makintan wituniku masichay. Anchata kusikuni riksikuspayki. Allinlla kawsakuchik. Punchaw kama. Tupananchikama. Tupananchikama. Madani Fernández Condori kusikuni riksiykuspa. Amau